To tele for finde er miolelei. To tele tamaitai er miolelei. Ai sili lava oi. Er miotua. Le aso neo se aso e whapitoa mo tamaitai. Se mafutanga mafana ma tamaitai umol metisi. Be proud. Be proud of who you represent and le auso whanawhani. Wear the tree of life and your badge with honor. You are the daughters of the Most High God. Your beauty should not come from outward adornment. Rather, it should be that of your inner self. I want to ifaya I litino a lato te unga. A le tangata lilo loto, ye te ua lea I le mea e le pala, o le loto anga malu, ma le file mu, o le mea tau tele lava lea, I luma o le atua. O se tāua ne mafutanga, po neifa yaso. Oka se matango fie, le mafuta manisi uso mai so se tua tatu kolope. So ole mafuanga ngalenga utoni I to give thanks to the man above. Matuti whaasoa I tā upo whaaleanganga, ai mese nisa ma tā upo lo tanoa ina. Worship God, strengthen our relationship with each other and to God. Ora tamaitai a miotua, lan meta ole a miotua. Tamaitai whaloalo, tamaitai alofa, tamaitai usitai, tamaitai e pū lea le a mio e pū lea le loto, tamaitai yanga malu, tamaitai file mu, ole tamaitai matau I le tua. Hai se mea whainga tai le li, e a whai, tātou te oi le li, tātou te ola I le li, tātou mauti noa e le lei le li. Tamaitai e, ma lole malang, ma lole whatawa ina o le nei wha moi moi. Mai fio si noti I wafu, e o mai sano le. Ma lolo tau whatawa ina o se vala au, se I o mātou wa ai atu, e peo na la unga le nei a fiafi. O mātou nei, a o tau tai au. E te le lawalanga al mafutanga e so tai ai ma mi tai manisi uso te mai tai mai isi sinoti ia ma te pena ile o la tuputupu ai te mai tai talavo e whai ele fina ngalo le atua. The best thing I took away from was think, be wise, and take your time. What I took back from it today was I know how to do a CPR. 30 compressions and 2 breaths. 30, pump, pump, pump it up.